Ya ile foi ber fa lo te wai o te folofa ma fa tu lima ma fa jalo fan tu ya te o Samoa le tu bele. E lo fa so go foi mai mo nga le vanga la via fili foi aso se fulu ma tolu ole masina lona fa por masina ambrilla lo fa lo se fulu ma le tolu e se fa poponga foi ole tanto programa ole tau te yae e lunga ole tanto unanga ia ma le ala le fa sala lau o le Blue TV le nei vanga o le afiafi malo le folau malo le whaatotoa malo whai o le whaiva ia malo whai le tauatai malo le ono sai a o le lava papale foi whaafitai lava e le nei aso e le taritonunga o le foi wa amata o na whasifo le lailo na tau fiafi ia wa amata foi o na tātou wa a ngai foi ma tu ua ngā luenga ia ma toe taliu leu toi no whanga i tu sai foi o whianga iei mga ruenga mi se fo i o parapolongo le fo iaso au te fia e whaatalofa ia ma o whaatuli mantu i lo tau pa ia malo o tau mamalu Samoa le anturu pele ia mai lava la i le whaao so la i le matasaua se ia pa ia le si o le la ia i Filipon pule tu une tau wiloi manu o malo o folofa ma whaatalofa atu ia fusia le whau o malo ioi pa ia lava fo i le popo o le pae le solo o Samoa o le fuele velave. Ia o le mga vai e whitawhia i solo e sa ilinga malo o lo tātou turu. Lei tio fo i whaatusa fa mai o le popo e tawhia i oi. E leo se futu tawhia. A o le popo e tawhia o whea lava e toa ia i au o le vasa. E tupu ai lava i nalo na tātou po fau. Whabena le whaatusa tusanga o le sa ilinga malo o lo tātou turu. Po fea le tur ke lope tātou te tala wha auto iai. Nga ko ai kau ngua on Samoa sa iri mālolo inga. Ele ngā tau ngā luenga. Ia a o to finga ma wala awin. Ua to fia i tātou alo tātou ma taisili le rangi. E ora tau au na fole le asiata. Le fo ua. Saulunga le fole nei tātou te tala noa ma whaiska ku kalor ngiaso. Ia au mai au vatu wha asoatu. Ia wha iloa fo ilo fina ngalo ilunga o le porokalame. Ya awa fo ia le alu iluma ele o se alu ikua ele o se alu au kafa o le anga iluma e mati ai fo ile tatou savalinga ai fa atupu manantu yante o tou umalava ya e mesi o tatou hata lo fala ma o folo fantu ya fe fo ile te mafuta mai ele nei taimo le afiafi fa malo ale soifua la le o okay o ile ngeaso okay kako wai tu lo fa fonga ma Samoa e yar kai mi e la kurka ko por kala me e ke ya la ke okay lo fa na uma na yo wa lo fo mi se fo la e wa ke ya le so va vo se ko por kala me e nga okay ke ro oi ya wa la ki ngeu sa por e a mata lo na tala la ato vo ile o le a matu ia wa i lo ma ku ai ko ai e ka nga me ku ai vo ile lo okay le la fa ai fiki ko ma tato por kala me vai te ia te fam o ye wa la ki ma la ki usa por kala me po o vo lo fa talo fa to Samoa to le vanga la fiafi ia au te fia whaatalo whai nei o tātou tunu ui nei au te roa so mātou pitunu ui nei au kilani a mese fwoi o nei a tunu au le lei mātango fia file mua ni usila po au te roa o mātou no nofo ai ia mawhia fio ai le papa au si o tātou tunu whaatalo whatu awa pe o le te whai malanga mai e ke whai malolonga pe te tawhao mai fwoi po o ngia so fia po ngia so whaanoa noa fwoi ia wha malon malanga manuia i lo tau la tau i le ea malo tau la toi le tai tai le tua ono le tai folau o io le tua folonga welcome to Aotearoa New Zealand kia ora man tua la atua fio mai e mua na man tu fa bea tu kia ora haere mai ngoi a fa Samoa e fa bea ma lo le folau fa taro fatu a fifio mai a po ani o to umu o to mai mo to o le a se lo lo vantu o se ume o lo a pidi mai kongo o lo busa umu o lo e fio mai mo ya se fo manuia a fa be fo le fo e tua e nu sila e fai malanga tu Samoa po Amerika Australia Hawaii so se tunu urkelop ai me se isala e lua le wata to e no ma se to e apalingo ngi visa ya malo ale lo la to fo ilela ai me se fo o le to ai to nu o lo fa nga malanga ia ina fo ia tunu o to wa fio tuai la fo i tulang o le fo lo loma le
pe afi sa lo ko mai kau e le ngata le sautina a o le fo e lo lo male fono tele i malua ia e kale sia fo i e fakasa ia malua fo i la tau lo ta pena pena ia wa fo i le o sui al fono tele i malua le kale sia fo ia wa fo i le to ai ai ma to e afio to i sa mo ngisi awa are ya me fa pene le mo fo ni la o ni ava no to i firo i fo i mainga ya me se fo to vai si lau le au le ma le la fu le mo se tanto di i Samoa fa solo lo fa talo fa le vanga la via fio fa i fe au ma fio yo tala le ma lo lava a fu ai la o mo e le nei fo ia so man tango fie e to songa i fa fianga inga to langi ya so se fa ta fa to langa po le ala vale to inga e kale sia mo na to langinga fa malo atu asia tamat program le vanga le fa te talo alo fo ana pongi ya fa tai fo mo la ngai no le o po le tua mo i tatou i le fa ta fa to langa ma le fa ta fa to langa ia ona afela yo fa malo ma fa talo si fa kar mo to fa na wa on ta to lo la ia le to tele o to le fo wa tala fa auto lungo le proclame le vanga la fia lungo penga te failang ai o te fia fa malo lava mo fia fa feilo ai ma avatu la o fa talo fa le i fa na wa onga te lo pe va so mo en nge yo sia ko wa mio ta fa onga lo fenga ia ma malo longa ia mana to fo le fa na a fa pe mauanga ia vangoa ia so ye ke ka mo fai te nau fu le ti fa ya lo to mai ta fa fa ia ai to mana tu no fo le fa se fe au mo ta mama tina ia ma se ilomi vai o papa ma mama nga o malanga mai tunu ai pe malanga mi fu Samoa ma futa ia ma e ko fai ia papa ma mama e fa makala ku ni fa ngo manga ia mo to ta si ia vai nga wa sia sia fu ko mo o ma fu no to le mo fu ke ro fa ngo to fa na ma nai tala tu ma nai tala lo va ia ngo ko sia sia ko mai ko lo mi va ko inga mo ma ko a o ta si le na me ko kia nga ma ko fa ia laso e dele na tatala mai ai ia mafa ma tala mau tala mai le ato tala tala ngata al dele ona tanto tu a ia auto tu a mo mato matua patalo fala mo folo fatu ia auto uma le fana wa onga le vanga o le fiavi fa solo lo fa kalo fe ngol tanto penga te fai langi jai refiso amalo atu fa tai ma to mai ngata fo ile suite nari ma to ma tanga ataro fatu asiata e le vanga la fiafi fola sa le ite fio o mani nga droi le mafuta mai fo i uta le vanga la fiafi mi auto uta o le maute fatasi nei male fio ngai le tapa au nga malai so ngale li e kopo atalo fa to a jo ya fo ina so mai ona ole wala au le tua ile tali i fo ya Ivan ya o mo le la maute mafuta mai o Amerika ya kasi e tangata fia le vat program o fia nei o la faisia manto mali te lo foi uma lon program o la tol manto family service le fai ile e se tatu ai o le la wai lo fanu New Zealand nei fata lo fanto fo ile songa ile ko po le fionga ia savinaya tu yala savinaya male fa tu songa le tu mai fia onga ia siniva savinaya le na fai malanga mai o mai la mai uta e le to tele au uta le e papa au ngol proclame fa talo fa mo folo fa to yant to uma le vanga fe to fina nga solonga le mafuto mai na lisa ya male no falo ya wala var nga kangi ole o sa ta lo e nga lue mataule ap ina ia mo to ile tupe ya e de e fa pu saile yo fa ya fa ye fa tawia so ya risco ono toa mafuta mai Alaska ia ai mese foi la o le tau foi mafutanga yo se fa ali dai fa dai mafuta mai e le vanga o le fiafi mese foi la o to uma lava le si tanto la to lungo le tanto penga talanga pa ma to manongi fa dai mafuta mai o la pa mal tanto ala leone talo fa le sunga ya Josh Joseph le mafuta mai foi le vanga o le fiafi mafuta tu tanto tu malo se tu paitea oi ka fiola Josh o mai ia sak pa ge ngai o me sia ka kupuro keki o nga solo nga iluma o iluma sia ka kwa mi po o le ala vai lo fantu le tanto nu o me se fo le tu malo mo to umala ma tele pole na futa mai Long Beach California dai ma futa mai le vanga le fiafi to fina fa dima Randy Gimonto le fa ma la wala skala ya ma futa mai fo le vanga o le fiafi fa sao ya foi mono fa tai maftanga le vanga le fiafi o volo fa tiro fionga ya mayava ai fo ma lo suisala
ia ele nei vaenga o le fefa tele ma mai tai fo i le fili o le unanga a le Bluwave TV ia e vai mai fo le vanga o le fia vi tau pe fa tele ma mai mes for arena le vanga le fi fa talo fantu le programma le tau ia e sunga Paul Sminko le ma futa mai se fo ia o tu uma bo ma pa anga mai ale Bluwave TV ma se proclame le o le Tautai A'e no me mai sa tia fa taile ma futa mai se foi la Grace and Josh rung on tanto YouTube channel fa talo fantu o follow fantu le vanga le fiafi se foi melu si paia ma o to rocky falali ma to tele lava na fia moli fo io ulo fa anga i si uso le tofa ia saula ulu Joanne sa vai nai ia malala to au malanga le na malanga mai nei Samoa no o le matou fa la vele tasi ia male tofa ia saula ulu wati malanga me America Samoa e nei la foi New Zealand ia male to fine a pala ia mani sor fa nau fai malanga mai le la o to ai tonu ia de Roma lo lava le malanga manuia malo foi lo to lan to ile ia malo to lan to ile mas ia le fo mai malo to va ai tau mai ngatai ngotu limu le mafuta mai Christchurch po le ayo kariso fa talo fa mo folo fantu sunga ya lula lavatai fa tai mafuta mai me se fo yo leua yelu ma le tofo i mafutanga le nei fiafi talo fo mo folo fantu i le so manto vaenga le na malanga mai le lo Hastings iyo ia le fionga ya afari ia ma le fletua ya ema ia ala inu ese ma le fanau ma le lo foyalo e ale foi mafuta mai me se foi le to tele mala sunga le kopo ma fretua to tele lava le foi to le tantu ainga malanga mai le lo ona ole maliu ole tali ya Ivan ya le utantu mafuta i fo nga te le le to fa o matangi fa le tolu fa talo fa to i fo ya e si uso le tlinga ya to wai po le sunga ma po le tu ya le ma po na fanua sua fa vai ya male fletua ia le tina ia avea ma le tau fo i mafutanga le vanga le fiafi ia ma tau fa mai se tu fo il tu fine ma nuia ma uto uma la marine ba pa li fa tai ma tu mai ele nei vanga o le fiafi fa talo fantu ia anti auto pe o misi ko fo i lo sofa ia ma dia lo fina ngano o no le to telo tato lungo le proclame ia o sofa fo va vai ko lungo ka ko screen per sunga moti paulo felo tusi se uso ia songia Chris Simo Aleki ia male tausi fo ile nei vanga o le viafi fa malo atu e fia mole tu fo io ulo fa anga ia de auto o malava le ana fe ngai ma fa foto topu ma fa foto le va ali so se silava io e tangata o te loa o tangata fo o te leiloa ia a fa pe o le te mafuta mai pe ke sile fia fo inisi o le na malanga tu Samoa ma auto va atu Samoa ona o pa io ainga ma fa longia ainga ia ua topule i fo i swafa ma tu pala mi se fo o mesina ainga e ala ile fa foto pu fa foto le va ali ma fa foto le va ulu fa malo fa yo le faiva io fa talo fa fo ile fionga le lo eli to fine lu isa fo i mono ayu ma se o to o vai kunga o ke le anga ya o me se fo yo te ma sania tu yai ma ni se te lo ia mar ko ke le wa ka ko feeling fa solo akua ka ko feeling fa solo akua no Facebook ia fa maloa ia fa taua ia te auto le mafuanga ua to pule ia wana ingalo ia te auto matato uma o le ala i le pule o le tautua io o le ala le pule o le tautua ai la io fa munianga wai au le tau ole au le fangota fa munui antu le tua le tau nofo e meise la fo ia se tasio suyo se mantolo mo lupe foi va ese le o fai malangantu i Samoa ia le sunga ia sau ia o le o mau tala o le fa e le suafa o le tofa se li falongo mai le fioanga o fala puna i le no ma ia po le va fo fonti ia ma wo so fina mo so natu fa manu ia la vale tua ia to uma lava ia fa tau se ele o le mawalunga o le kele o le la poko o le la po o le kikir suafa a o lo wi loa tau ave le suafa i loa tau tua le suafa ma fai ma malu le suafa e o me ka ua e le foi se o nga te fai mai te tamao ainga ia ai unga piu oe ma se ave ma malu le suafa ma se alofa ai le foi la se o nga e fa mai ai o laula unga e bei o le masau o vale le kau Amerika
o le sifi o le alofa fatu e se uma o le tangata fo iwa fa au pengaina e oi e tūlanga fo iwa tasi ai le afa ai ngai tūlanga o matai ua tauwi uma iai tūlanga o mamalu e mese ua ngavaa ma ua fa tutuaina ia o le a fa matai e ala le tautua e le ngata oi ia o matua fo ina wa kasile va nga ka wa u ya i tatu le ka fa kalo fa malo ai wa te ia wa ma tu le livanga le fifi talo fa dia rosa fiti ma tau maftanga me se fo yo e te wati ma yava fa tai ma fo mai e me se fo do se Matthew pito vau a tai ma fo mai livanga le fifi a wa manga ku re ngi ele nga kai mafayonga e makai onga ole ala le pule o le tautua mana tu fo ai mafai fo yona e au i tu langa fa pengi onga ore kau kua nga fai e o makua ioi o tautua o so fa talo fa big shout out to Asia o coach coach what the le lava lo le ustai i tu langa o ta kolenginga ioi e vai ke menga i ke lo Asia o coach songa ya Alessio Peterovili the number 1 coach ia lo sunga le matua faiva o tatou wa fa malostino male tau la mua i lo tau mafai me i paleni o le kenga le o pea le tele na sau me i le foi sau pea nge mai sikuka wa fu ai na tau mafa lo tino io ia e fa malulu o tole lo tu tau fai ko apaka ko ringa ka ku vang a jalo fa tuai ile fit family club ia me se fo sunga le li faia onga po le li kapiteni ia o ye fo le matua faiva fa malostino le sunga ale sio Petrovilli le vanga la fiafi sala gelu risati o mai io sala gelu te la fo ino le lopo fe tonu e mawai oe io lo fa tele antu fai fa le lo wola ele ora fiafi andalo fa mo volo vantu andalo fa bitoa la fo ya o ye fa jalo fa sio tama fa le nganga sunga pasta waita fata ma le fa le tua ia o le sunga fa fenga o le o tu va antu mo Samoa fai malangatu ya fufanga fo fa le ainga ya tautai le tu te lo na o to ai to nu ya malo fo le malanga manuia ya e lo songa le tam fa so sau la inga sanga u fle te lo fo lo ma fa na la vale nganga pa ia ya fa amaro si awina le fa muli le fionga le fa tu le fionga le fotino fionga le tu melody ya ma no fo ya lo bis fo yo le kalesia ya ma ni sila fo malanga tu mo Samoa ma no ya u ko yo ne vanga o le fiafi talo fatu la mo folo fatu le vanga le fia mi se folo to fa ya le vau tai ma fatu mai ia ile proclame ai o tau tira tu tatu malolonga ona fo email la ile manguo ngei e koe fa o ticket e fia tu inatu ele va ku fua e ke kali manifesiri a wan tatu ta longa mona Pacific le ai fa fatu wina le so dai ia ai to fa tatu double passes e fia tu ina tu fafte tele o lengo pa ikunga o sule tu mai tai por tu sala ya cueva e Samoa e piki nice tickets se o ko runga le antau le Ryan, do you have that photo of Miss Cueva le na lu piki nga ticket o Samoa tanto office Samoa ya to se mai lai le na tonu alo no winga e mo ia tato fafsilie fa ya ko ele se pesto atalo fa le fionga fu ya manu jo bo taito fa tai ma tanga mi se voi petelo sanele ma lor ma le vanga le fiafi io il nala mo kwai ka fia le to fine ia cueva ia ole halu la ko makanga ke le lopo tanga tale la o mo cueva ia ai re fu se me ko ke fia lo ai fu o ko ia Joseph so ke kilo kwa nga le ngo fa fsili se o so po mo se ma ko ngu se pe kia ora mana foi o poka me ke fsiri pa fa pe me se ke po mo lu ai nga malo nu o lo manu ia le tu malo o le o mai o na vai na le se lauli mas furu afe o le poroketi o maua ai foi manai suo kipi maua pa povi anai ai nga elenga ta elea o le tele o loa fai fa to anga o filfili ia ina tanga wala tina ina o ka pak yeah, auto malava o santo paitea everywhere around the world. Le auto fa fonga mai le wa fa so mai sunga Joseph. O le wala ku ka sela le masfu ke la o fifianga, o man tuole lo sela wa fele mo. Ngara le wala ku sela le masfu. Lo no winga the next one.
o le fase lau lima sefulu afe pe ave sa o lau i le faasolonga oka o kai malo faafetai moli lau faamalo ma lau faafetai faapitoa ia i le feoga le faipule ia o le tofi foʻi o matou tumalo ia lau feoga lau tafi ia o le tapaau tausi siata ma sa mo le oi ia mai se foʻi faafekai ua e tu i le too ae e tepa i le atata ua e le kukulko ia ma e koʻokoʻo ai lava ua e tepa i le atata faigata vai alofa le anga o kako ku malo mo mianga i manguia ia ia fa te tele la mana ia foi la sia mai nga ua fa ilo mai ia malo lo fo a te tele ia te auto me so tanto tu malo fai me fai Henry Valico wa me tatu sa toa wa kai fie se ka ko wa mi o tu fa ese tatu o fa sa fu wa proketi nga te le fa tai fo ile to fine ia mona ia mai tanto wi ai ala ka u mai I think o tai au te tauna sau statu kulai a taeo. Si o tau sila I ponge o longo, sa o whale iku ka whanu, o pone a long tif. Neo le antau no mai manono. Ia e te maua I le Tasi Market. Special thanks, whafte tele I le Tasi Market. E tu sai foi, o le au unanga mare tautua, wha au pia I le langolango suaina o tātou wha asala. Launga awan ingalo, e te maua sosi o loa me se foi o tātou mea tau lima mai Samoa o whaatau wina foi le tātou Tasi Market. Le gatala I lea, le wa maua marka kou kalo. Ma ngai o le talo me li tū malo whalea lili. Iyo, lea e, iyo e wha sa tau nuu me le container sa si vaenga lea. Pe iyo si ainga, iyo e wha taili sunga wha tau waa malo lantou foi ainga me li tū malo whalea lili. Le uto ai tau nuu. Le foi la ufata wina le lantou talo I o loa le Tasi Market fa te tele mai Samoa lango suai foi ia le na yo tanto watu no mis foi tu malo mi Samoa fa tai le Pacific for le talo fa voucher mis foi o le unanga fai fa tau wi Samoa GMana Wholesale ka I o tau ia le ngata foi le o le Maota Samoa service stations I vai tele ma le color shops mole lango suo tanto fa salonga also special fa tai ma le whaamalo e le Samoa Tourism Authority e tu sai foi o le lango sua ino tanto programe. Tatoto malolonga a foi mai whaafeilo ai ia le tausara la le lei o le tanto Tautai A'e ma le Bluwave se o to fine I whaapelepele ia pea po le ase kuka o le asu mai ia ma tatou woloa se I whaia tatou whaafsili ua le vano tau fia tali mai I lungo o le tanto programe. We'll be right back. Mo tau tu I foti ai ofe tau ofe tel pala nei no le da lo fala Samoa o le o tau mai fala o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tu inga matano Bluwave ula fala ula ni fotiti fromo fa pe mani foti maleano no ayo nisio me tau lima SS te fili mai ba fo ya tanto tau ma fa SS mai Samoa e pe oia ula ma fe fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala nei no le numero lo o lunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lona. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. The Color Shop
in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the color shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tēmera wati lea ulo sumra fitu bino tau nei le tūna lima le tau tua whaua wala Bluwave TV me sera programa le tau te iae ma le manuia whaiwa si tātua turu. Ai au tele I whaasanga e whaafei loai. Ia le tau sala ma le lani lei o le programa le tau te iae. Ia le tau sala po le wharitua. Ia pia. Le o vai o le mafuta me se uso ya whaatau wha manu le fwoi tau te sisira mai ai. A whape fwoi o le tau te au tau fwoi tau te nau kankalo. Kankalo mai Samoa. Matulanga uma whapena. Whafsota I tonu ale sunga ya whatau wha manu o I lātou o sio lātou ai ka tonu lava. Ia, a me sio lātou fio anga mali tu malo I whalea lidi. Le sa wale tano, ka roro wala kuia ka ko I Tasi Market. O Felesi, ioi. O leo wa iluma ya jau, ioi. Le ku umarkele kua o, ai mai no si vaenga. Si te mina fo I mai, au le kalo la lea. E te mauala ina, mai lo tātou atunu o Samoa, o le talo mai whalea lili. Iyo, le tu malu tele. A talo fa mo follow fa tu be se sunga isa ko to umala. Anyway, a talo fa li ma fa filo e tui, ya to el to sala. A fio mai ma tala mai haere mai. I like your purple man ya lo say. So se kai mia ki sa wo ilungo le ta pro kalame. E pe fo ile le ke kango I fa pi fa ofo wa ui. Yo, ile la le ke le o la e. E a me se o say. Oi le o fe le sa. Oh yeah, malo le so for asiata ia. O se whaatalo whātu mo fo alo whātu I le au mai mo fo I le nei tula o le afiafi. It's been a long time. And it's good to be back. And I do, asiata, I do want to say thank you to someone, a wai alo la e mātango whilenga o mi mika le aso akoa I lo la e lea o lo mea lofa o leo o mai from my Samoa. So, you know, I'm very, very lucky, very blessed. Thank you so much, Dad. Molo a la e matango fie leo ua o mi mita fo ia le nei aso atoa. It's been beautiful from Eveni. Purple rain, purple rain. Malola mana ia to anga e faile me leo lo saua na o fuman nei. Ai fai foi ma e kango e o mai se o foi le lo o lo ki kapo ia du ma fai ta por kalami. Eu ia na fai ma e malolo fai ma e ta fau. Ai le fai na le. Anyway. O folo fa mtoi fa fela ia du ngol por kalami. O mai le ainga o mai matua. No mang we ftai you know, mom and dad are very, very well. Yeah, fa pe il ma le fa na foi o kale ula vale le lo like ki. Ia wa le wa mo wal to nga vanga foi le na tinga ile u tina mata mai le mo fiu vai kam. Ke lo ngala, you know, for me your mom and dad fa kale o pa, you know, and I never believed it because the older two oka o le file mui lo fanga ko lua makua. O le kiki oi. Se so la le matua tama ai pe so la le ola itia oi. Yeah, so le kia. O yo le vi langa le jo a big shout out to mantua fo to a le to fine ia pe. Fa te tele. Dalu na mata mai le ma segment le ma le proclamanga o proclamil nei. E fa lo ai kuka. Ua mau ai matala, ua matua alu I luma le kuka a le to fine ia pea. O le ale whaatau, o fia fo ingi kuka wa e lua kalu o ngā maka mai ngi whainga kuka. Oh, you know, asiata e le whaingo fia, like I mentioned before, oka e sa upai ye, o ngā kāwha e kuka, but it's been good, you know, I think, o le aso lenga o post day, o lenga whaile kuka, o le supo mā moe oka maka. Uki ele super mamo lenga kuka. I think it was Tuesday, but on Monday evening, o lenga kuka ele super mamo. But it's if I ma fele break I le takeaway I le Glen Innes ia the Tasi Cafe pe o fa pe okay. You know me, you know, I love one thing I love about you pe sa uni filta por caramele. O lo honesty I le failo I tangata lo o ngata.
Iyo, ele vai ngo fiele me Le ai. awala ngo te fapitai tu, wa ole si vai nga pe la le vai nga le mafuka me ngo prokalami. E to te le pe o ko aiva a la vai nga ia. E momusu ki nga oi le polonga i le mele o le fatu ai nga tausi. Ka pisilia kwa fai mai ha ora seki ya me ai fapitai ya o le tau tino le mai ia so no nga fui ava manu tu poutai tu fa mai man ne tele au le lua va se lua o ke lua ki na au le ona o lo la le fa ma futa ma tai foi tang elima le tang mo le mo le melo fa now let's Yes, talk about sorry, o manu, yes, te whaatalo whatu for ia manu is actually o mato tua oi, and ole ke loa every day, aso uma le misile laku masi me ai a loma kuma le ko inga, so whapetai lava manu, and he watches ke loa isi kai au, isi afternoons a pele o ke le saul whenga luenga, ki ngā lukalinga, ole leo kele ia ngai TV pe ka melo po kalami le ia fiafi uma so te whaatalo whatu ia manu, thank you very much for your support and your love. Okay, whakatai mo le joelo whaatalo whatu i le tausala po o le tinaya ma mora ropati le futa mai mo Roscoe ma se po missionary ia ma la veina ropati ma oto uma lava le na tau la papa Andrew seng whakatai tele le futa mai in le vanga o le fiafi. Now let's talk about the kuka. O le ua tau sira mai. Ia o le whalai maukengi ma moe whai le maukengi. Ma le whaale whakalo. E le tau wilo na whai le Tasi Market. O inga kuka inga. O oe pe wo koe ki nga inga fo siro makua me. It was asiata whamole o au. E kele ai o ke kango e kuka, but o ke kango direct i lo makua isi keimi o anga ngei. O le ua whamei lo makua, ma ke lofi o poko ki le lo kuka. So today, it tasted really, really good because I believe o lenga o waso o fia poko a wai i le kuka lo makua. But it's nice to have two women in the kitchen because e aki lienga 100% i le kuka. O le ase isi aki pe mo, sira mai, i le kiripi lea. O le kuka le antinai na isi lo mtu e whai. Let's have a look. Manaia, ioi. Manaia tele le kuka wo vai kunga. E la kuka le vai kunga le ole tamale oula. Le fai ai ula o kai se. Ua fa fianga e fai se fai ai ula po le fato sila le o fai el tina le fai ai ula. It's the first time ole ke mo mole le o fai ia le a falai maukengi ia whaapea i le ula, pa le o masangi fo ia au, whai ngofira le kama le frozen taro mai Samoa. Ngā le kakana le pepa ma velo kongu le ulo ia uma. Tasi la le vanga ta ua ile mai nga fo ka kukalo i mai ni mai Samoa, mana ia now o le uma ua ve topo fa le tono. E kupa o le tono le mantu wa officer. O ia le kama lea, la ngai o whai alofa atu to tele i o me serva ngale getting a fika mai pe au pe a tofo atu. Fa mai esero le alofa. Fa koe a mai. Pe mai se ma kukofu. E la le to foina. Ai e le tau wilo vai ku ngai le asu ai lunga o ku le frai mau king. Mata utia. Tūlanga ia pe. But you know what, Asiata, I think that's a good idea. Pe o for isi aso Faiseka invite some of our you know, invite vanga le o lofa John mala vanga ia le lunga poi fai la kala mai sau kufu.
Ioi. On a Thursday. Na tonua. Sau e tofo foi le tofo spungi. Ioi. Au te fa mo te sau te ai te tau sami No takeaway. Eleni plastics. Now, ole antau loa pea. Amorisi taimi tato e foi mai. Oi, let's go to the specials. Sorry. Let's go mo tato specials matulanga uma. Ona fata pena mai lola ile tato taringa fsili. Ole ala afai kako fsili. Mo tato double passes e fa le toi. E te manu malo ai. Mata mai mo ai le talonga mana Pacifica pa. Let's tell us Oni tato whapitoa Tasi Market. You know, we've got our regular specials, o lea ia lava i tato specials i tato talo. So we have got one of the cheapest taros, very, very affordable. E alu I isi o vaenga ia e kaunga kākere I le kalo, but I can guarantee you e kaunga whia kako kalo e iei e le tato specials for all of your seafood, o lea fo ia le tato specials I le fe'e, o lea ia for the 2 small fe'es for only $19. Oka, so you've got that. You've also got all of your ole mulpipi as well. The turkey tail is the best and it's the cheapest there at Tasi Market. But ye uma ia le umana fasala watu e asiata. You know, the handicraft that's available I messy. But we will be putting specials from next week. Keep an eye out on Tasi Market. Ngai leo Vave fo ina tau no mai ele aso tina fo ia. So lela ma whaingaluenga whaakasi, a mangalue whaakasi madan. A wā ia se special matango fie mo le tato Mother's Day tōna I special. Lena jono lava a umana fa tau le special mo le tau mafutanga o le sautina. Au nga e ki whaele le sepiko lava o le tatou Tasi Market le mesi I West Auckland. Fa tau se tuinga mo tinga. Ioi. Fai se kuinga mo ia mo le tina fa tau so na bale. Ioi. O ana tau talinga. Ia o anga lipsticks. O ha uma lava mea te tango. E li fa peo ro kango e kau fa au le le o tina ia wa au le le ia. Ai kango e koe fa extra lan mea. Ia te maua uma vaenga na ile unanga ale tatou Tasi Market. Le ngata I leo le tatou Tasi Pacifica. Ele na e le faso pa le Tasi Verrington Drive Cleanliness. East Auckland. Ia le le tatou loa te tala mai lava I leso. So from Tuesday all the way to Saturday, o lea fo I tau saili fo I sesi ia taimi fo ingale, for after hours fo ingale tato vaenga ia e manava e le sime e mawaisina me tau mafa mo le afiafi. So we are working on extending the hours, but watch this space. Ia, le na jono lava. O le tato malolonga po ulava lea. Ioe. Vave ale tato malolonga lea. Au e jarwese, na ona fo I maia. Pailo makako karinga afsiri. Mana tua o te fia toi wha mana tua tu. O le tatou tali ngā afsiri ia ua fo inga I ka whao e lea e ke kuai mai e oso mai mau mau tali fo ie e ke whai oro kuai mai e sau e fia ura vale rungo le tatou tali ngā afsiri. First come, first serve. Wa I luana wingo ka mea. O le wingo le tala. O ai ai mua ko mengi mai runga langa o le tati mai o maluma. Tatou big screen le luma. Le tati mai e tatou platforms e tolu. Le fa nga e tali mai ai ma sala la wele tatou por kalame le nei o winga la fa matala nga nei manino e le vatu mo tatou rules ka ko le malolonga fo I mai lo a lo ka ko o le tangata mo type mai lunga la na tali pea e o so mai lunga le tatou screen now e le lope ke wa fa pe se ka ko ke fongi ma ka ko la nga ye hoile si te fa pena mo so e pai e muri la fa no you are not the judge. I am. She is. We are the judge. Ioi, pe mua la o so toi. Langa kaunga wha mangingo me ke ro e tau fusu ai fo kanga kai ngai mea. Ioi, lo no winga la pe mua va ve elo ngoi lau tiro lau screen. Fa amaru at. E fai I le screen le mate tiro I lumo le mantu TV te le la vale. O ia lai mua luifo. Ia ole nafo. Lea ole atu watu iai. Ia le tato wa. Tarisa. Let's go to a break. Foi mai. Tato atu tato ngafsiri. Hello. Happy birthday, Us. Yeah, happy birthday di mo ko makiva. Se me kana mo vine kwai. Amo yo ko los fanga mo va ko lo tara fa ka celebrate los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o fsi pe fia.
Also, kan yung kokongi may malo fufu. Yeah, okay, so for how so? Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, Talo, welcome to Thomas. Malo. Pemo. Talo for bacha. Lava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia tui pui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o rawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngāte fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa soa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngāte i lole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele mwhaiona e fio mai, e mwhaiona mato wantu i lo Maota, pe te wala au le numero le nei o le overu se lau, Joru lua o Joru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Talofa lava Samoa. O lea ua taunu mai I whale o loa le Tasi Market I New Zealand ia tātou o loa o mea taurima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano o panuava. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Ma le ano anoa I o nisi o mea taurima ese te whilikiri mo iai. Ma ua fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo, ulu mawhai. I se tau o fiatele. Wala au nei lole numero o lo o ilunga mo nisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au au nanga I lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala I atu no mau. Tonte pia o na pia mo o Samoa. Papetai la pia mai. We will see you again. God bless. Wow. Không có mix vậy. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng kêu anh chị phạm thổ lên mang lunch mà đậu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Oh, okay. Chị Phạm mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Pa Auntie. Barbecue? Do I have the barbecue, please? Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. You know how much I love you? No? No. Taibala wati to fa to sfurma 5 minuti ona je ile ona taro le jo lai ono fio lai ali wa o plesa mai o au kari ali wa ko se to ha tano fa to ile fionga ya ainga be jero miro le mafuta ma expression ai mai se foi macro tu langa ma le fionga ya a save afa ringa tele se uso au le o le pe au le ya le o ena langi fali io e ma le fali tu ai Sabrina e u ya fo yo le matua sela lava le pe unfit. Atalo fatu brother fa ilo la faile ma lo se fo asieta fa penal to sang na to la lo lava fa mo le pe ma fai ona fa ilo atu ili tato watu no isa mo of frozen fresh o luia e au mai ele what's that le leipe o le lava o fainga e kuka ele ma fai ona
ai mana ia pe a half cook pe ta. Oh, okay, gotcha. Advice. Yes, malo lava. Malo se fo manui asiata. Apena il. Ai na o se tu alalo lava fa mole pe ma fai ona fa ai lo antu il tato watu no e Samoa of frozen fresh ulu. Ia e au mai. E le pe o le a lava le fainga e kukai. Yeah, le fai ona and then wo me ilunga ma fai ona ele fai ona aia o tau ma faina tulo lava ai mana ia pe a half cook be tau au mai ai fa mole lava just mana ia ngau ko fa fonga mai Samoa me se foi la jo Samoa pe fa tatar kamale awala ngai ki rona la utala ai le vel tato ele fer ka ko fa sa ole le ia fa ia fa i lo la faili fa tele lava i lo fa manatu. I agree with this. Ki ro e uru e uma ngai wa mai sa sole e se ha fo i wa e kau pasi that wo pe wale o ma wale lona tulanga le ma nei tele la ia o ka ko po kala me o ano fale na po kala me o longo pu ali ma ave fa taua so thank you very much ai la ka ko taringa fisili to e fa ta to double passes mantua e lua ticket e mau le tanga tai to tasi o oe malau pa anga po oe malau x Hello, ex-girlfriend. Le kele le akapea ia mo tatou le mafuta mai fono tito e laki ia matele le mai ina ia ave le to lua ia masausi e ka fa ia pia wa le lavati ava ngai fangalo ole tanto fe sili mua ele nei vainga ole afiafi remember babela type also ai lunga komengi awa e ke messenger mai o telesia ki se messenger mala nganga fa anano ole fisili mua fa pea e lua fa ya inga mo na Pacifica sa yer ka usanga ren kengi oi sorry e lua manu malo e lua na manu malo sa yai olanga mangu malo mua se mako au mai wedding ko malana manu malo lo na lua le au malo si my promise now the question is e fia ai na manu malo ai le moana Pacifica ele au malo si le Brumpes mai au Italia ele kausanga kengi e fia ai na manu malo ele moana Pacifica ele au malo si le ACT Brumpes ele tausanga na te nei ka kia wedding konge ukiro fia karangoa ila ngola wa au mai le talisao the answers eoi Ajalo fatua ya Francis out to Italia le afo de keypad a freak. Ya sui Mikael le fai lo antes sui Mikael tai tau vai le ai pa malo atu aleki me se foi ya o si uso ya pale sunga li au Filipina wait now we've got a question answer Filipina 32 22 let's check. My 32. Okay, I think the correct answer. Who shall we go now? Can we put that down for more bole? Elua tanga jaya ala fai mato fai unga. Ole wo sa o mai tali elua. Sa o mai tali Filipina Alice. Ai mai tali my delight. Yeah, o tali sa o ye se bifonga ko ilung. Tolu se fulu lua se fonga se siaki kako. Can we have the photos, please, Ryan? Please, Ryan. There we have There we go. 32, 22. But might now be just by judging first come, first serve, who do you give to? I'm going to go like this, Asiata. Yeah, if I know for O le tali sao, whaamole lava, and I believe it is going to Filipina Alessi. Are you sure? I am okay, sure. So that was the very first person that came on. Ia fa maluluan tu I le sunga ia mai ia mana ia le o mafau se fatua la tama itala le langa no mafau o ko fa pe mana ia le talia mai o le manga yor kadia mai bea tu fa soai ala ngale malo ia Filipina o le mana ia le talia mai fa be mai tolu lua Brumpes ai lua oh no that is wrong no emang malo lava ia Filipina yeah paki
Uma le tātou siri momoa. O le tātou fesili lona lua. Ia, ka penga mai, ka penga mai. Ate atu, tone au waa whaptai le tau whai medunga le YouTube. Sili vale, whaptai, me se foi 8, ma uto uma lava. O le maua umatu DJ. Malo DJ DJ Darren. Ele kauriangi DJ lungo mea. Alo whatu mo eleso. Now, our second question. O le kaimilonga lua lea. Leo le ato e whetau i eile Moana Pasifika, ma le au malosi ale raids. Now, sa whetau i le tausanga le na te nei. O aina malo, ai fia ai, na mano malo ai. This is their second time tomorrow. Now, when they met during the first time last year, what was the score and who won? So, o le ngō le au ngā malo, ai tau mai ma le score. That's our second question. Ia, malo atu le tōtelo tau runga le programe au talitalia, ia tātou a safo, hongo rua, o le pere ke kari mea sa. Ia, se tātou atu tone au waa, tolu se fulu wha i le lua fulu lua malo le. Pati mai se before kako proof ilunga Ryan, can we have the proof of the score please? Ia le nā, o ai o le tālonga sa iei le tausanga na se imawai atu nei, manu malo le red, tolu se fulu wha i le lua se fulu ma le lua. Congratulations o le tātou winners o le ticket lona lua, o le sunga i antone au waa wha amole wha maua i lalo mo tātou uma. Okay. O le tātou fesili lona tolu pea. Have you got the third I've got the third question here. Okay. Ia tangola le la fa Samoa koe pea. Ioi, ia i se fa Samoa nga le leila va mo tātou le fesili lona tolu. Le fesili lona tolu. O wai o le assistant coach ale Moana Pasifika. Who is the assistant coach for Moana Pasifika? Ia le nā, o ai le whaia o ngā langa sua a le Moana Pasifika. O ai le whaia o ngā langa sua a le Moana Pasifika, lea o le asauni e wheto ai, ma le au malosi a le Queenslandi Reds, antai au. Yeah, we have a winner. Ia, o ai le winner. Oh, kofi o lai. O ai le winner le waiai. Congratulations, Mai. You have your comeback was really fast. Okay. So I believe le o manu malo ia Mai Delight. Sorry, Yeah. Ryan, if we can just have a look. There we go. Mai o pati mai mano malo le sunga ya e siwa o sian fartua le tai pai le va vekele se tai pa mai. Ia ole sunga le tale sunga ya filo tia. Se tasi foi ia o poutu to le autele ale All Blacks. Ia e be se foi le numero valu sa ta alo le tamalea. Kamalea a o ngasa o kangaka e le lo fai kaus kangaka. Ole alo tama whanau o le tātou atunu mai Samoa. Ia, o lewa fo na tautua i au tele New Zealand nei. Le sunga ia filo tia. O ia na lea ole assistant coach. Ai le tātou. Ia, le uwha mawina fo i lau suafa. Ia, e tau atu le taimi ma le no whanga fo i e te suai Samoa pe nominate mai fo i lo ainga ni tangata sto lua e maua le double buzzes e mai moai le ta'alonga le aso teo. And our final question. Final question. We're ready. Ole tātou final question le nei. Josefa, ali tai koe kaumwhai. Yes, check. We can see your message. Leo ta lui a sapo whaptai lava whapkai kaumwhai mai. Ese re mangai, ese re malolo whakamali o ravanga, your friends, ese maravanga. Now our final question is... This should be an easy one. La vatu whawhaingo fie. O ifoi, e vavea ya. Saungi. O ai le ulua I coach. O ai le ulua I whaiaonga ale Moana Pasifika from day one. O ai le ulua I whaiaonga ale Moana Pasifika. Mai le ulua I aso na whanau wai le Moana Pasifika. Kope mai loa. Toi laki. This is easy o le one. alawa ke kari mai whesiri ang ngafi. Masalo yesi te mai tai e wole tani ia. Sau tātou, o ai le ulua ai whaatalitane. Sole, toe manu malo, kaka leo. So ke kiro ngā kunga. Michael Jones,
Brian, he said, oh yeah, Brian. Aaron Major. Yes. Yeah, Yeah, congratulations. congratulations. Leala na matu fatari. Say some say ngoa. Ayo, sawa. Elongo fia for ko maile. Baila le wa mel man malo le. Ole sunga Christina. Can we just scroll down a little bit? Is it better? Keep on going down from Molia Ryan. From what is siak ya kwa. I'll tell you, Lalo. Okay, kiro kwa ke o Mrs. Yeah, on a vevo ile mavaenga ka ke misai fo. Okay. Yeah. So Petelo, is that the one? Is he the first one or? Okay, Christina Polu, I think so. Christina Polu. Now check over and Petelo si Polu. Yeah. Ol mafuanga lenga le sa olu kat. Mua e tauna fa iro mai po tanai. Walanga ye tana vili. Ioi. O le kalia Pekelo. Wa kasila up. E lua ye sofa ese tana. Ese umana. Ya avela le tarisao. Ile tamaita ya Christina Polu. Paki mai karo. Ole tarisao ya lela tu la tailunga. Ole songa ya tana umanga. Ole ulua I coach le. Ole tanto au. Ale moana Pacifica. Iyo. Yeah. Ole tanto so Christian. Not Christina, Christian. Yeah, na fafta mo fala po ang mga irungo ka ko ngoya nang ore ka babayo. Pia utau taun fa sa ubainga. Mace Manase, Brian Williams, wrong. So tanga sione tangka vavenga Michael Esa wai foi mai ngoka ma PCI de mele. Malu Totive, Aaron Mecha. Yeah, le ayo tato fa ya onga na le taimine. Fata tamanti Aaron Mecha. Iyo, ele ayo le orka miki fenga na mua coach tamasa tupaiteo tana umanga. Mana tuwa tato fsiri. O ai le uluai fa ya onga. Ole lana malo lo le tamsat paitele tana umanga aya fa ko malo mai lord tamalo Aaron Mecha. Anyways, mo le tato double passes. O ir ka karing fa city men nei. Yes, there are double passes. Philippine there are double passes. Lono winga e lua tangata ma fai ona o itiketi o le apik. Aso atayao. Lela tui fodung fa mole Ryan. Fa taitele or ka mua le nga malo mayanga ngafi. Le o mo piki nga tickets. Ea si to finena to sila duya. Ai mo o tole fa for mai Philippine a lesi tone au va my delight Christian Polu. Ea tar se fulu tasi le so tayao. Between 11 to 1 o'clock. Ele va se fulu tasi le tayao male tasi le auli. So suatu matala antu au ele manto ofisa I Samoa ilumatonu lava ole tanoa tustala. Now e ke afia I kokongole tanoa tustala. E ke le arula I kua le hotel le ke le mawaida wari e ngi koko. Ai e te turn right ile fale le ofisa le nai pito lava iluma. That's where you will find us. Ea ona e fisili lea mole Bluwave TV office. Ea ona lua feilo ai lea male tama au le leile bese afa I raka. Mese afa I rock le. Ea to fava ai na forsa. Ai mese vale fionga ia misa. Ea o ina e mawai ticket. Po e mailo wata. That's one of the conditions. Po e mailo wata fa mole. Pea o le anta o le to finelea. Ea failo mai o lewa e tau a oina. Ea, okay, foi lo tato lungo le tato. Por clame, ea, se ka kikiro po inga e asiata o leva ngo katana umanga antu ha. Yeah, phone pass. Margaret, iyo e. Ea, malia maya tato tao fide malo. Iyo. Le wa yai tato foi. Yeah, amuya foi la to bel. Now speaking of Mona Pacifica, do you even follow Mona Pacifica man la juta pena? Do I follow? Ai, maka kia lo follow lenga follow whatever go follow Mona Pacifica asiata. Yeah, alena e ta u la foi mana tola so tai au. Ole urua ita alonga le wa fa mawina I le tala fa solo pito ole supa la kapi. Ole afia ma fa ta uina e to tonu o lo tato tonu.
I Samoa. Yeah. Ke rol me lo ke fi aka ko ko ke lo isi e fi nga mai le fa mo kari mai. Ai le ngofo I Samoa. Eh, o lo ke lo le aris ko ke lo to te no foi New Zealand. Ia ai fa tai wa o le fainga le mo o le te mafuta mai afa pe o le te New Zealand, Australia, America. A o le ke malo nei le tatou a mainga le. Ona fa ta ila ia o e lo ainga now e mo mia pea le sua tu malo tus for lau. You need to take your passport. Iyo. E te sua tu la mo e ia e fa ilo ai mata ule no le tangata le na manu malo now afa pe ke ro ka al ale la ela ku ngi ka usa mo lo ngo o ele ki sa mo ai ke ele o na manu malo ele ilo la vanga le sa mo ai mo o ele na manu malo nei fa so tai mai e do ele tanto Facebook Messenger ale Blue TV por te te ia ia e fa ilo atu ai fa ilo mai ai po ai lau +1 po ai la to le la au sa mo piti ia tanto tickets ti faitete to ilolo Filipina anesi have yet to submit their names please olinala Filipina la anesi ai me se faila ia faitete fa mole o le mo mia le failo mai ona ua tatau foi ona tala au se piki ko ticket sa mo mana tua afa be uma enga ke le fa nga inga de tickets fa mole let us know se avela vongo isi ga ka ko ke le foi la to Talo fai shake pantele Edwina any more chicken talo fai ele ai pa malulu atu iyo ele le vanga le vivo uma la inalta to wa ai manga ya e urufu e talo fo pa wal me yo singa fango vai fo ile le ia la tato tu tanto malolonga ile le vanga o le afiafi ia ai manatu ai tu tele fo imel malolonga fa tai fo ipea le fo le vanoa ia ua e suma ye lunga le ta proklame ia awani fo fongo le niva ia so be so le tu weekend e tele malanga le talonga I Samoa le ka vai fi fo pe se ka sponsor ka o e le weekend ka ko o mai fo ia mange fo pe sponsoring ka o for the game ia le na le ai o anga fa pe o le au le hurricanes ni wale vanga mau ki ngo wale vanga u peko mai sa ia ai o le avesia u lango sua ia langa o ia talo mata mafana e pe no faju good luck for the reds langa o le tano fo iso nephew le tano le reds ele songa ya Richie Asiata ele hukka le awol reds ia ai vai o mai ka meki mai sava iso pe ke o ka alo mai le awa Australia ia ai o ile mafo le awol malo ia ele o se mea ta tu te vesi ai fu awa me o le tauselio ia ma le tulanga man wi o tantu tamafana so fo man wi te voi a te telefo in matanga le vanga o le fia fita tatu malolonga a foi mai ia ona fa o le tatu proclame le vanga le fia Talo fala fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market di New Zealand ia tantu o loa me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pe manifo oti Maleano no ayo nisio me tau lima SS te Filipino mai ai mau fo ia tantu tau mafa SS mai Samoa e pe oia ula mafe fa pe talo ulu mafa ise tau o fietele pala unei lole numero lo ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o longa Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.
Ia, joy follow from Fatalo Fatil to the remote proclaim Mano Longa Masani in Lima Minuto Daily July ono ile tanto proclaim living on Ia, fa Malwan to Mafta Jole Sasa Auto Mante, ile tanto proclaim le fiafi, but for 11 no te fai malo 5 4. Ia, na yo ainga pe fa pe olete malo lete to ifaf. E tala au ye piki tanto ticket mai moile talonga ile son tao. Usa foi pele o sau au. Ia pekele lo fo ngi kulanga o lakapi. Ia ai mo leva no eta fa wai ma mai va koi fo ia pia ile so tao. Fa talo fa ia fa. Ia fa pau yo se fa papo. Ia me se fo ia le fionga ia te o te voi. Ia ma fa tua Sofia o le sa mo yo pe ana ngo ba ia kunga. Ia o leana faile fa fotu va o li por fa fotu va ulu ale fionga fo. Ia si o tatou tunu i Samoa ia mo fo o to o le lava e maua lea vanoa e malanga toi fo i Samoa ia e talia ia le tōpule mai o whamaruianga e mesi foi ia o le tōwha ainga aua ia suafa e tausi ai mapola pui ai le ngata ngā ruenga le tua ia e mesi foi o le tau ai foi o tātou ngā ruenga o lo whaia e le utu vanganga ma le tautua ina o ainga ua umaka kou tickets ioi ha maru lua tuai ele to tele auto moli fa malo le tato Bluwave TV ona ole lango sua me so tato double passes to e fa mana duatu mo auto le sa manu malo nei e to alua tanga te me fai on alu I tickets na lo no winga pe yo maile na malo e lua tickets e sau mai kamaranga double passes no winga avelo +1 ave sa or ki ngao kamaki pe ave sa or lo boyfriend ya ele ole tu fo yo sitoe ina e ese fo ile fala ila ile ole arua o vai o lai pu e ele kivi ka ko ma aya o I mama ele camera Sky TV e se tanga tala tu mai o tafa ma wo fo e ke fai io e fo ke kala ole il tina ole ai ngole ke fai ngaru nga ke overtime ka o ye o nga ke o makama ma ya se overtime ai te ile ai ngole to lua la fele me ai ole fe kunga ya la le mai marfua ilu morkivi ala fa mo ole overtime ya ai ole fa ta wala na mo ta to fa ta lo fa tu ia te utu uma shipa let's kala moli atu wala fa anga isi o mam lima la utavu I melepone please okay ya moli lo fa anga o le to fine ya shipa fa tu puinanti le moli me na lo fa anga ya ile fionga valasi ya por tina me tu ali malau entavu I melepone male ainga ya le fa mafuta mai dungo le proclame maika lam jong le mafuta mai dungo le proclame fa tai ngata ile o fe dawi solomona malo la fo ile on sa ile vanga o le fiafito e tu ma pulisua ma de totele ta lo fai ya to e laki por fionga for ti ya e ko e laki fo isi seso ia wale manumia ia ele ia se pangana ngofo le fai fe awala ingol to lua ia e halu fo ia pie ki uaru la vea ai se tavale ai malolo fo le mafutanga ile divanga o le fiafi fono DJ se uso por le Quan Bags Crew in levanga le fiafi pe ana ufa ya tu ia ole awolongo po ile fo ile fa moenga o yai ia ulai make sure tato concept tele mo what time fa tata no adwai ia tato tampese fo ole puni alava I se time o lu mana il tato show now o ni nai vainga ia lo fanga solo lo fa tala noanga fo ile a malo e lua a to Samoa le fainga malo si tanto tro Samoa sifo Samoa sai pe la nai foro si ala atu nantu lunga ile se felo inga fo ina felo ia ile tato fainga malo na wa tu va atu America Samoa fa felo e fo I vionga le cover sili ole malo America Samoa ia malana fo I fainga malo ia le auto va atu male fio atu le fionga le tamata I palemia. So here are some of the photos, right? If we can have those photos le atu Samoa ilunga e to te sili mai ai ia I ta io fainga malo e lua e le ngata o le malo tu to Tasi o Samoa ia o le territory foi I America Samoa o e ia foi ele o fatanga ina ia le live matulanga foi yo mai nga fa pena ia manisi foi o tulanga foi le media ma fa sala longa ia o le lava ma ua le anu fale ma tulanga o le manolo di o le fa moi ina ia joe tala vanoa
e mawhai ai o na tātou ngā lulu e vāwala lata e pifo na sau ila mtanga. O nisi o vaenga o lea ua wha mapu e mai e tau wala mai wha ngā solonga o lea fo I whailo inga mrifo o le toe sila le au wala mwheo ngā lue whaatasi eile au nanga wha sau fua maloloina e a tunu ue lua. E le gata fo I lea o fi whaatau wa inga e peo o loa e watu I Samoa nga I Amerika Samoa ia me se fo I la ia o tātou. Ia, o nisi nao nei vaenga fo I o le tātou tae whaatali talanoanga ai karosia ia. Ai alu waru ngi karangoanga. Tātou talanoa e fo I ka iro sofi ngalu. Ai karosia ai alu ngi karangoanga whaafengo fia mai na tātou. Fo ka le ngai lor kau whai o kako pe mika mana inisio vang whapena. Mana ia pe a tau tutu mai lalona inisio tu la fono mai inga o le tātou whai malanga tu I Amerika Samoa. E le ngata fo I la ilea. Ia, masi kau sui se whainga fo I le kau ngu o le vaa o miang koen ki uki. O tupu ale nā mea. O la utala moni a mara whaafsili. Ma ngaka la ualu I kukuila. I le vaa lalo le liri ngā omi au tau tua pe liri ngā omi. Pea o le lua fe se furu fitu. Pea kau sa oks, wafsu fiku wafsu vadu. Su fiku por se furu vadu. Lawinga la ufa matala. Ia o le anga maua to inga malanga nga o le antu wai tau nuu ia vaven kau nuu e kuan kiuki. Ia, pele manga ia fu e koe sisi langi msi sileifu. Sisi awala e tau. Awa a wha pia fu i o le wha atala noa ina ia awale alua lui luma. Mana ia fu e whai ngai swinga wha pena. Ma wha whaingo fie fu. Ni tātou wha malanga ia tua ngai tutuila Hawaii. Ia, ma watu i fu i Amerika ile malo dele. Na nisi lana vaenga o loo mawhai ona wha ngā solo ai wha atali tala noanga. I le nei vaenga o le whiawhi whatalo whatu ia ila tau o mai ngā luenga wha veitaimi. Ngā luenga o whaatoanga, ngā luenga o whasimanu, e to tonu o New Zealand nei, e mase fo ilao au si talia wha malo atu proklame ia ante auto umai le nei vaenga o le whiawhi. Ia malo a fo ile ngā lulue, malo fo ile whaatoatoa, e le nei vaenga o le whiawhi ante auto. Tau sa Pete Smith, whaaftai mafta mai le vanga le whiawhi. Whaatalo whatu fo I au ta alo malawa si o tātu patro. Walanga le ua wasa I ngeri kako kai kofiku. Ia la upato ai tau nuu I Samoa. Ia o le ala vai atu fo. I le tūlanga o le tātou avanoa mo le Olimpeka. Ia o le ae a tātata ure lei. Ia ile dei fo I vai tau. Ia e meise fo I o le tūlanga o I talo sia ia. Ai te lo le tau nunga le tātou proklame le nei vaenga o le whiawhi. O le mawasina tātou sota inga I Samoa. I le asoa taiao, matau urungai fo I le wha moe moe. Ia, ai, si o rokul mako family service lai whai. E nei vaenga o le whiawhi. Wha maa ngaro sila manga o le tau tamari la fui fonga vatele. O fui se tātou wha soi matau butau mo le asoa taiao. Ia, ai whale o le tuolo whiringalo le nei aso. Auri tia fo I le tua, toe taimi, ma toe fuafuanga o le nei whiawhi. O le tau ona le nesi ata whale marupia volikum le tau tua lau Bluwave TV. Mai manu kau nei. Wha tō wha antu mo wha soi fuina.